sang nyedayang ngerat indario waduh cening pianak bapoy dewa sang sapu sirugi ningi dayang ngeret entuh ban indrione iya beranti mien yen subuh lantas sirageni si depan ngeriat indrione nah mina kadi nyenani madan bergedegan ne madan barangti totonan teu cening kecap ngarti panjang yuaso nyen je ani sido nyen ban ngeret indriyo teu cening kocap panjang yuso nyen teu cening dengan tiaka buat di pilih-pilih tekenyidayang ngenuwet tuang dan dibuat popinah kesane melah popinah kesane utama dewa buat doa sami sang kancaning sang maraga dewa sang maraga buta teke makejang saja pada sayang yen ragane subuh sida nyen ban ngeret indrione totonan nyamo berayo pada lulu lencekining totonan sekancaning nyamu barayeni timpal-timpal ceningi teke makejang saja pada saya nekat keilman nadir elang apel wirje ane tepukini dewa ya diastun tunyen mane suka ane ketil dadiannya teko aluh elah nyenanaki buku dewa aluh teko
sing alih sajroning ide umma perwerti dini di jagati sing jeni dewa marasa kewoh nyenane bakat alih dadiannya teke jegalo sing kenyen bakal alih teke nyidang tuh makejang teke cening kita tuhu sang nyedayang ngeret indriyo pekan teman darmat dua meranang sara udah cening pianak bapoy dewa dadiannya buku akitu pesah sang sapu sirugi ane nyidayang nyenben ngeret inerione totonan teu cening nanging sang konggogang kerodo kewale nginje anake ane mulu setade ngambekang keberahmadian ngambekang ane madan kerudu banget pesan yen kali yen teko raso yang bapu nginjani setade ngambekang ane madan kerudu pikulih totonan pasti ke nyen bakal nung kali mananyo empot setato cening bagus pianak bapoy dewa yen anake ane mulu setade ngambekang kerudu sinah yung malase tekening dewe ke paling duak ne patut kasanggo cara raos bapuane tuni yen ane mulo ngambekang kerudu pikulih pasti kenyen du bakal nung kali nah gitu masih nyen ni mulo patutnya ni diwalih totona pasti nyen pelih setatuannya bakat pikulih kami dewa nekawan dale baca tuah je setatu metungkas ada lantas laksana ane pulih ada laksana ane kaon tuh kesengguh utamu Pateng ati Dok kawula
setate ngambekang kerudone sinah metu subuli di papinah teh nyapo kadi aku. Aduh sakit dadi ambang saluirne pidabdabde totona sing pesan nyentenya ajak metetimbang wantah setate ngambekang beneh padidi ya beneh padi dia kagisi cening bagus pianak baboy dewa duah saja nyen beneh padidi den tu bakat arah saya sing pesan taen yang lah arase tetimbangan sing taen nyen matimbang wirase tekene nyamu barayeun ya karena unggul nejatin nyawa dakat anda cening bagus pianak baboy dewa tuah setate kenah ningungkulin sing dadi kasora to sejatine sang anake malaksana kade sapunika nyen je ane mule setate ngambekang kerudune to dah kating kao andap sejatin tening